Berbak hang tiap mairang kumbagi le temu ya bagin pelon ke berbak kadang bukan rak kecing job nampak kur kejongi pe kecing dan mentah jongi ke kecaka kalong ba kum ki kur kharmolong kum presiden jong kur bat kini ki member jong ke CEC ni dan lang ni kum lo bagin ya pasat jimut syaga zat kur kharmolong ban soy ban pek jadi ka khubor bagin phaski marba kisnem ba menshwa spa asnem menshwa judan kan dia jingalang kur kharmolong ni kejilang kur kharmolong kadang sedang dang mentah nomor tak tahu ki bon lagi kur kharmolong ji kala pret kala sapriang kaleng gi lom jong ri jaintia khasi ba kom ta ta de ko bangidan kan ni meeting kom gene ka penwan ra yang begin pen paus ki kur kharmolong boro kumno gini teli biang sekawai kejimbut kawai kejimbut kum kijat kon kur kharmolong hi boro hoi yang ini tindak sibu tulis sibu Komisi Buan nak berda jumpa ke media bedan ni po. Kumtung balong i presiden ini tu tengah ngade vice presiden ni. Ya kini ka pon ngak kwa mane tu aga bede bagani kejing sedang. Ya kini ka kur jungi kur mulong. Kejing lam nanti ya kini ka meeting kur keden i father Don Bosco kan mulong ibadai nanti nak pon sedeh. But iba emelan Karmolong ibadi astan sikit. Ega ni kecing alam nanti kejongki ngelayo ban pelong ningkong ya kecing alam. Apa mairang yang jong medu biulen Karmolong. Kata ngade ya arko atret jong banai ar jong ga senam arja kat kendai. Bat hagani kecing yalang komanikong ngelayo ban tau ya kanika adok komiti. Bat kani adok komiti ngelayo ban kon meeting RCN ko Kapanikong gede ka pratrik jong benai match ajar kat kenda nang da ka baar pat gede ka wei trip jong benai me ajar kat kenda ada hadian ketua pan lemyo syu ban pelong meeting nomor ka wanno ketuka COVID-19 digeladan gelok daun tu bat kala kerja ajar kanika meeting kur ke jongi te hadian nang tu ha kanika senam ni benai me jong kanika senam arja san isdang bang long dia meeting buat kesas long kesaya baik pula kalau kita nah indri nomor ba kan wan no tu kelam arajar kat kena ila sakut ma hangta indri sundon bak pada bad aingu yu blai ba hakene sedam aka sputrik jong nai me ila yo man thma ni ya jong kam But mungkin orang kita ni jong kenika CEC ni kita terma kita semkia baik kita but sedang ban resitom ban penbiang penbit ia kita jong kam baro kam tam ban senai constitution dia dah kecing resitom ni jong CEC ni kita terma but dah kecing ia kita klik lang jingi trei lang dong baro kita kam ni lala ban senai ka constitution ke babiang nak benda kur Karmolong. Berhadian kata ngilaya sekmat nak benda banle ya registration. Abang nilai kendu ni ya ki nongkri ada si council dak jingis tu jimut ni ringkat batki kila betha ingi ban penbiang penbit iki jidum gambaro hai ni por belingkot dak jingi trei sitom ngilala ban penbiang penbit iki jidum gambaro kiba ni ke district council ni ke betha ingi bangin penbiang ni kijing tho jingtar ki biang kat kum ni kijing dum kam jong kat kur Karmolong di hadin kita bangila la ban submit ni kijing tho jingtar baro bat ni su ban ai ku nei ru ke district council bahaka sautrik jong bunai akas jong ni kesna bi ngila yo ni ya kenika registration ni jong kat kur Karmolong di tang kini kitin kiat ni ke bang dan dari ban pasat ya di parakur ya di parlap ni jungi ban yo i lingba ni cingkran agi bede bat ni ke registration ke begini lah yo ni district council itu deh di press Iwan lingba juga di press tu ban pedit baik bak sekitar Karmolong kembali keren di wakil presiden ibarat mat presiden bat vice presiden
kakur ke jengir ke spas nem kam sindadan kedu kita kan lempung ke bengit khot ke dor parkur dena kita tahu gilai ki eksar ling ba kan ke social media bagin pentip pai ba sa kakur khar molong bangila dep register hang te po district council bat menta ling ba kan ke social media ngila create ru ya ka WhatsApp group kenapa ling ba kan ke WhatsApp group kini ki kur khar molong ki bampat simla tip ya kan ke sekur khar molong kin skob ha ban join ha kan ke WhatsApp group ke jumi link bat bakin yo ki number phone ki contact number nadu ke Central Executive Committee ki nongket kam ki badai ha Shillong unit ki nongket kam ki badai ha po Kamairang unit ha po ke Shillong unit ki dan ki sub unit ki badai ha po Smith Maulai Port Shillong nata badai ha po Lausatun Halaban bat Haripoi ha po Mairang badai ki dan katukat ni teliki kini ki unit kini ki sub unit kita ki sub unit ki badan ha po Mairang pada kilong kum kalum sok floor sub unit ka sangsong ka pendemumyong ka maungap mau plang bat ka mau tingi kerpat itu ki kur ki bam simpak la itu ini ki bampat don ha ka lempung ke jini link ba ka ni ke social media kin join ya ka ni ke WhatsApp group ka ba ngin share menta ha ka ni ka social media tangki kita kitir bless you Iran ilai ye tumuhi ban pelong ye kedor barba. Amar ngim pat simla itu nadu nu bal kumong benen tikis pas nem ngim ye itu para kor khan mo. Tem link ba kan di social media ngim ben rung su ki member ki parkour kin ye join aka WhatsApp group nang ta ngin se perkhat ye ka bhatam bangin ye kendu ya kataka dor barba. Ban ye kendu ban ye sem ki ha kataka dor barba ka bangi tu ban pelong ban tau senam ladang ilang. Ada ngila ban pek dah ho January February la semsna